Ki khubor ka bate se TV. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net foodish. Ordar mapi nginwan ramangi hakerdob ying jongpi. Ka Nongstoiñ Block Congress Committee NBCC mentasngi ka khatwei terik urisau araja upsau kala pelong ka jingalang ban penchai ba hlor ka jinglong jingman jong ka seng borok away badru hlor ka jingphet seng ki MLA kan thop lang ru yo MLA ka Nongstoiñ ya ka te ka jingalang a jing penchai ba la yo ban pelong po market complex jong ka shnong new Nongstoiñ ha ka balasa khilang da u MP Barem ka Shillong u Vincent H Pala Ubadairu Presiden kami Meghalaya Pradesh Congress Committee uba Roni V Lingdo MLA bat kiwi uba pala hab Jingkyrmen hak te karensan ula penchairu alor karu kompet seng jong kilai ngut ke MLA bakam long kat gom ka jingyo ya ka 2/3 majority hak ba seng kaladap ai ya artli ki kes persya ya kita ki MLA phet seng sha ulam phang ke yang dor bar thau an bat lada ulam phang rai ka seng kan lek tiet jingkhang no sha ka yang bishar agar jingpet jom kini ke lainut jingsha ke jingpet ke jing ke boy sumpet klem nong rem haka kangril terik ngikot ke meeting ya baro yo MLA ke Nongstoiñ Sting bat Charles ki arun ki khabar ngila suspend iki uba Celestian MLA ke Sting wan bagat ngamdal jinggut ban pet ila kot dengan renya ngamdal jinggut ngamdal jinggut ban pet kata-kata ni suspend no iki Ijong Pak Charles Pak Jobak Gabriel hadir ba MLA Jong Muslim ulang plai kata bagaimana dijemput pada pet ringan dengan pet disuspend ke arwah yo ba Celestian itu suspend ndai bagi election ndai ka kanong rem kebagi ki ke parti nyalakot iki hadir kata kembali mentah ke pet nilai kes nilai arti ki kes kawai ke kes kepada iki arwah dibelajar suspend kawai ka kes ya uba Celestian uba pet marwe katung ka anhi lada pidon lain tidak berpet rekini di pet hadir ba kila cha suspend kemut tang armut dengan sawut uba Celestian nak forum pa suspend hadir di pet kemut sa hadir ba suspend ke armut sa tamu ba Celestian ba uba Roni upet marwe kemut kimyo ada 2/3 majority mentang apa fikis house speaker gila ai ke reminder ngingatin house speaker undang ai katakan rai ke ba budai berai ndai pensem ndai asli mencuang la file yang competition house speaker ngelo pide member keluar rai lada pi timrai ngin le chai kot te hapo tu tiau banwan ladum ai kanu karai dan ne ai kanu karai bu ai ngin sa approach yang ki appeal court ke orang lain ke high court belum tang bangai kino tu hapo ke India barat kawai ki bala pep hakan ni ke pep kini ke lain ke MLA bon hi ki bisa disqualify dewan siau lo do Jingkyrmen yo kawai ke si kan bantian ke by election ni Nongstoiñ te la de kawan kita pilih besok lah masalah bangai apa Goa, ngai Maharashtra, ngai apa Manipur, tiba pet klaim ke Nongrim, lejan baru kisah disqualify. Apa Himachal, mana kini rakyat kepala election apa Himachal, Andrew Wood kia pet kisah disqualify, lejan baru Andrew Wood direct. Jangan dia lu, nak klaim arcati, nak discuss, but lawyer itu ni badan, nak try konsedon ke by election buat hang ni hang Nongstoiñ lu. Kata ke jing ai na try ke jing ai warning ya kita belapet